Ndagusuje cyane kandi nanone nkwaye karibu kuri Biga Media. Ngira ngo tubane mu makuru y'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagumye ku mwanya w'127 ku rutonde rwa FIFA ruyobowe na Espagne. Uru rutonde rwaherukaga gusohoka muri Nyakanga mu mwaka 2025 rwongeye gusohoka nanone uyu munsi ku itariki ya 18 Nzeri umwaka wa 2025 rwakoze hashingiwe ku manota y'umusaruro yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 aheruka kuba. Espagne niyoboye, Ubufaransa bukaza bukurikiye, Argentine kaza ari ya gatatu ndetse Ubwongereza bukaza ari ubwa kane, aho Portugal ari ya gatanu yakuye kuri uyu mwanya Brazil yayisanze ku mwanya wa gatandatu, naho Ubuholandi bukaza ku mwanya wa karindwi, Ububirigi bukaza ku mwanya wa 8, Croatia ikaza ari ya 9 ndetse nanone ku mwanya wa 10 tukasanga Ubutaliyani. Urutonde ruheruka gusohoka, Amavubi yari ku mwanya w'127 nyuma yo gutsinda Zimbabwe. Iyiri imbere yagumye kuri uyu mwanya yatumye Zimbabwe iba igihugu kitwaye nabi ku isi, aho yasubiye inyuma ho imyanya 9 yose, ikaba yaravuye ku mwanya w'116 ndetse ikagera ku mwanya w'125, aho nanone Amavubi ari ya 37 muri Afrika yose. Maroc ni ya mbere muri Afrika iri ku mwanya wa 11 ku rutonde rw'isi, naho ku mwanya wa kabiri muri Afrika hakaza Senegal iri ku mwanya wa 18 ku rutonde rw'isi, ku mwanya wa gatatu muri Afrika hakaza Misiri iri ku mwanya wa 35 ku rutonde rw'isi, ndetse nanone ku mwanya wa kane hakaza Algeria iri ku mwanya wa 38 ku rutonde rw'isi, ndetse nanone ku mwanya wa gatanu hakaza igihugu cya Cote d'Ivoire gifite umwanya wa 44 ku rutonde rw'isi. Muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba, Uganda niyo ya mbere iri ku mwanya wa 82 ku rutonde rw'isi, nanone kandi ikaza ku mwanya wa 17 muri Afrika. Tanzania ikaza ku mwanya w'107 ku rutonde rw'isi, aho muri Afrika iri ku mwanya wa 24, ndetse Kenya ikaza ku mwanya w'111, aho muri Afrika iri ku mwanya wa 28. U Rwanda rukaza ruri ku mwanya w'127, muri Afrika ruri ku mwanya wa 37. Uburundi bukaza buri ku mwanya w'141, aho muri Afrika buri ku mwanya wa 42, ndetse nanone Ethiopia ikaza iri ku mwanya w'147 ku rutonde rw'isi, aho muri Afrika iri ku mwanya wa 44. Sudani y'Epfo iziri ku mwanya w'169, naho ku rutonde rwa Afrika ikaza iri ku mwanya wa 47. Urwego ngenzuramikorere rura kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nzeri rwashyizeho ibiciro bishya by'umuriro w'amashanyarazi bisimbura ibyari byarashyizwe mu myaka 5 ishize. Uru rwego mu itangazo rwasohoye rwasobanuye ko kuvugurura biriya biciro biri mu rwego rwo kujyanisha ikiguzi cy'amashanyarazi ndetse n'ibiyagendaho, ndetse nanone kandi no guhaza isoko ry'abakenera amashanyarazi ikomeje kwiyongera. Rura kandi yavuze ko bino biciro byavuguruwe hashingiwe ku mpinduka zitandukanye mu bukungu ndetse n'ibikorwa ubu biriho bibyara amashanyarazi kugira ngo u Rwanda rubashe kwihaza ku bijyanye n'amashanyarazi. Mu mpinduka zakozwe nuko icyiciro cya mbere cy'ingo cyavanywe kuri kilowati 15 kigashyirwa kuri kilowati 20, ariko igiciro cyari gisanzweho ntikigeze gihinduka kuko cyagumye ku mafaranga 89 kuri kilowati imwe. Muri aya mavugurura kandi amashuri, ibitaro ndetse n'amavuriro byashyiriweho igiciro cyihariye cyorohereza imikorere yabyo mu gihe amashanyarazi akoreshwa mu nganda akomeje kugenerwa igiciro cyo hasi cyane. Rura kandi ivuga ko gahunda nshya y'ibiciro ishyigikira ishoramari mu bikorwa remezo bibungabunga ibidukikije nka sitasiyo zo kongera amashanyarazi mu binyabiziga biyakoresha. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gicumbi bwaregeye urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi dosiye iregwamo umugabo w'imyaka 57 y'amavuko utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Muko, akagari ka Cyamuhinda, umudugudu wa Ntoranya, ukurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we bashyingiranywe byemewe n'amategeko w'imyaka 49 y'amavuko amukubise isuka ya majago mu mutwe. Icyaha akurikiranyweho yagikoze ku itariki ya 26 Nyakanga ubwo umugore we yaravuye gusura umuntu, yagera mu rugo akamutonganya akamubwira ko yagiye kuzerera atamubwiye aho yari yagiye. Uregwa yafashe inkoni akubita umugore we, nyuma afata isuka ya majago ayimukubita mu mutwe inshuro 3 ahita apfa nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru. Uregwa yemeye icyaha avuga ko umugore we yari yamuteye uburakari kuko yagiye atamubwiye aho agiye kandi agatinda kugaruka. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nshinga nomero 68 akarugo kaberanye 2018 byo ku ya 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, n'ikimuhama azahanishwa igihano cyo gufungwa burundu.
Nanone kandi mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira ku itariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2025 ni mu mudugudu wa Raro akagari ka Kabuga mu murenge wa Ngamba ho mu karere ka Kamonyi, polisi y'u Rwanda yahagaritse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorwaga n'abagabo batatu bitwaje intwaro gakondo. Aba bagizi ba nabi bari barimo gutema abaturage mu kabari ndetse no kubambura ibyo bari bafite. Ababonye ibyabaye bavuga ko abo bagabo bari bafite imihoro, ibyuma n'izindi ntwaro gakondo ndetse banywaga ibiyobyabwenge n'inzoga. Bamaze kwinjira mu kabari batangiye gukubita abaturage ndetse no kubambura. Abagerageje kwirwanaho ntibabashije kubyitwaramo neza kuko bari imbere y'abantu bitwaje intwaro. Hari n'abakomeretse bikomeye barimo uwitwa Mwene Data Samuel, Niyitanga Emmanuel, Munyeramba Innocent ndetse na Ndacyayisenga Floribert. Polisi yahurujwe n'abaturage bahise batabaza, ariko bamaze kuhagera abateye ntibagira ubwoba, ahubwo bagerageza no gutema abapolisi. Umwe yatemye moto yari iparitse, undi agerageza gutemesha umuhoro umupolisi, nibwo abandi bapolisi bahise babarasa barapfa. CIP Hassan Kamanzi, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, yatangaje ko iperereza ryatangiye kandi ibisobanuro birambuye bizatangazwa nyuma. Yongeyeho kandi kwibutsa ko polisi itazigera yihanganira abantu bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage, abasaba gutanga amakuru ku gihe ndetse no kwirinda ibikorwa bibi nk'ibi. Polisi y'u Rwanda irashimangira ko uzishora mu bugizi bwa nabi adashobora kubihirirwamo kuko izahora amaso kandi ikarinda abaturage b'u Rwanda. Ndagushimiye cyane we twabanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nge mwari muri kumva nk'abandi Mugisha Fabrice, Mungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane ndabakunda. Ciao ciao.